अतः यदि हंगिंग को सुझाव नहीं अदुबो अमता पुलब हाइजर रोगा ngамोदे शकुदी ngамगदोबो अदु गतन हाइर मकादा अदुगा सैगा बीगा बुगा तो होगा बिलो तो होगा बिलो अखोई तो इना वाली साना बने कारण दी तो किबा कट्रिक सिला अखोई तुंगी जेनरेशन दा होरी बांगांग सिंदा अचोबा बीरी बसे किंसी कोकनबा अखोई very shortly Impal to Dimapur की बस कोई थापा हो रही है ना वारे तरी में हम करी चली हाइड बस सिंगदो थागोरी को बस सिंगदो not for one community for all community at the same time मुझे कितना trust division like ना trust यो बोली ना सिंगदो ना with full security group. Hajana security supirani aduga marandi sidagi kanko pidagi Imphal lani Imphal airport dagi Guwahati salani lising tara matha nakta 10,500 adugi paisa me amko laina me mu yaga sin like tamni ke sum mapa sanni ke sum effort to wa me amko ekoi legislature group sina pe tanara kanda madumati hana policy haidana ko le law se ani law biru National highway nobody's property. This is national highway, nation's property. Nina, all the community na which security own hai rapudo issue ajaba polo chhi. Yamna aduba yamna harap nangai it is not only Imphal to Mau there should be Imphal to Guwahati also lambi ham kui batana nahi identify charaba Srimati Inemcha aire adu Imphal ta lastly कोई honor to CM ना flag of makti mutamlik ko de high grade na kasi lambi sila all communities are allowed to travel freely without any physical distancing. Thank you. Agad sari puno mo. हजिक बन ब्लॉकेट हांग है इम्फाल दिमापुर लंबी इम्फाल जे लंबी न करी पाओ है लंबी से लोइना हांगदी हांगो सार मैडम अखोइना हजिक तारी से फरे याम नुंगाई पाओनी सरकार का सुमाय यानाबा बुखी मसेन यानाबा पुरक्पा शांति की वाली सानब यामना क्या तौरे अदुगा लंबी पुनम हांगगदी तौब जाए अदो अखोइगी काबोंग खेमचान की वाहिदसु याउदे इम्फाल दिमापुर खक्ता पल्ली इम्फाल जिरी की कमाई तौबा अदुगी वारिना कदोंदा चत्रबा अदुम तंगा खंगनिंगी अदो याम नुंगाई पाउ तावदा अदो इलेक्शन जो जरपनरा कइनो खंगदे हजिक मणिपुर से यामना इंगना चिकना अमगा जान नुसिना फ्रुट मयाम से लैमिनाबगी मोंगलमदा जामना बोल ओइना जहामा ngang सकतुरपदा तावा जाम नुंगाई थागसरी अदो अदुमकु वखलदा चिंगदबदी ngamde चिंगनब खरदी अदुम लई चिंगनबसे करिनो हाइबदा अखोइगी इलेक्शन दा बेस तरोगा इंगांगमनि इलेक्शन की वोट ममंग मथंग चही वोट की मतुंग दा अमुक करी अमुक तरोक्तुरिबा सिंगदा चटपदा यारे इम्फाल दिमापुर लंबी बस सर्विस तौर थारानी हाइरे हाइबसे क्याम जामना क्या तौदुरिबा दो मयाम पुनमक आइदी थाजबा मगा लोइनना चटना दुरिबसे क्याम जामना थाजबा थम लैरिगे मयाम नियमदा अदुगा मी पुनमकी मासादा आइदी सिंगनबा खरदी अदुम लैगनी अदो होय इबुदोंना थौजानबो ओइसनु
बस सर्विस चेन बोइसनु मणिपुर दगी मपानदा चतोक चसन तवदा एड अपन लेतबा मणिपुर दा लेरिबा प्रजा पुनमक शांति निहिचाना लेमिनबा आई ईश्वर थोनी जगे अदुगा ngasiदगी चिंग अमसुंग तम अमत नंसिना लेबो पोइसन वाइना अइनसु थोनी जगे अदुगा हारी बसे ngसाइगी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट पुनमक्ता चटपा यारद्रा हैबसे असे आई वहंगनी वहंग है दिसी खंगनिंगेबा कनादि मणिपुर प्रजा पुनमक्ता जी ngasi chamamna bakra dum leidieba adum tang ai खंगनिंगी दो मयामना वीडियो से यंगबिदो मयामना करी वफम थमनिंगबगे करी खंगबगे आई वफम से लालगा लाली हायो चुमगा चुम्यायो डिस्ट्रिक्ट पुनमक्ता सतोकेशन यादोरिब्रा यारोइदोरिब्रा हबसे असिमतंग आई खंगनिंगी मयामबु अमुखना थगचरी Honorable Chief Minister na Churachandpur chatpa, Kangpopi chatpa, Senapati chatpa, sumaina matang chatpa sina hawjik aina panjadraga su sarkar ki policy program ni satkadaba mayam ama lairi community mayam ama onabagi program ama thauna laina hanba laitana risk lauraga Manipur praja gi damakta chenbi ba haibase Honorable Chief Minister gi damakta aikoi punamakna saugatpham thoi haibase masimasu ai miyam da thamjaningi नाइना टेंशन जरगा मखा तारकपदा भारत ngasidi aduki matik mangjil thaba leibak mayang ga sangdanabada sothadraba leibak punamangna ikai khumnaraba leibak ama oiribase masimak manipur su adumak india gi manungda leiba aduguma state ama ina ko yauribani manipur gi shanti purakna ba honabada aina praja singda appeal tawjaning badi ngasi ekoi negative poina amata khanbi daba ngasi sarkar na paikhala iba thabak sida positive thinking amaga loinana sungsoi soidana sarkar na shanti purakpa ngamgani haibagi adugumba confidence aduga loinana adugi positive thinking duga loinana sarkar bu sogotpham thoi haibase masini aina thamjaningi si aduna ekoi bharat ki nagrik ama oina naha singda hawgala iba naha singda ekoina message mayam ama ekoi wari saraga makhoi da khangan ba mathok tai after the independence aikoi kram haina lerami aduga aikoi adugumba prime minister Narendra Modi ji la akanda aikoi karamba bharat ama oi haibase masimaksu aikoina young generation singsida haiba mathok tai haibasi thamjaraga aikoi punamak bharat ki nagarik ama oina mandal kudingmakta tongan ba district kudingmakta adugumba tiranga yatra amadi yum kudingmakta phiral thenana ba haibadi har ghar tiranga haidana akoi punamaki yumda lengchen bigraga isa na pairiba flexing se isa gi yumda thepinana bagi damakta aina sigumba mayamda mafam asidagi lepcharaga aina mayamda appeal tawjabani